Selanjutnya Bapak Ibu, peserta nomor undi 9 disilakan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk nomor peserta nomor undi 9. Bersiap-siap nomor undi 10. Data Fondondongo Daromali Lowalangi Tehala Moribazura 2 Korindo Faza 2 Ngawasi Felen 2 Irugi Zifelevito Bameno Urugi Deroa Babangumbaka Turia Somso Dede Ande Kekeriso Bameno Teboka Kegumba Banduhe Bakazo Aya Bala Esa Ahono Baka Dedegu Mele usenda dito ande tali fusegu bau angunasi ira bau sawa Makedonia bau anda sawagele kelumalangi same emena ya aga silema male-male bah kekeriso sama oroma ege hua ba aboto badede ya ande khema fefu gofu heza fa amo hua kekeriso sanda aga kelualangi bani orifi ande babazi ketibo ande bani tibo ande bahua soroi bawa auri sisawa fa amate babani orifi ande bahua soroi bawa auri sisawa fa auri bahani hazo gamuda tenga sasimane sato ande Samali paniaga tarumali lowalangi ande nda aga fehedema bamoroi bazile fabaya hadia ia moroi balowalangi fena lowalangi bah kekeriso simane darumali lowalangi. Ya, berikan tepuk tangan untuk peserta nomor undi 9. Selanjutnya peserta nomor undi 10 disilakan. Bapak Ibu Dewan Juri, inilah dia peserta nomor undi 10. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Bersiap-siap nomor undi 12. Data Ponodromo Keda Darumali Lowalangi Tehalo Morebazura 2 Korindo Faza 2 Ngagua si Felen 2 Irugi si Felevito Bameno Urugi Derewa Bavangumbaha Turia Somusoda de Andra Kekeriso Bameno Teboka Hegu Bavaduho Bahozo Aya Balasa Ahono Baha de Degu Mele Usandra Dito Andra Tali Fusegu Bau Amunaisi Ira Bau Sawa Makedonia Bawani sawagel kelobalangi same emena yang aga sile mamale-male bah kekeriso sama oroma ege tua baboto badade ya andre khema fefu gofu heza fa amohua kekeriso sandra aga kelobalangi bani orifi andre babazi tetibo andre bani tibo andre bahwa soroi bava auri sisawa fa amate babani orifi andre bahwa soroi bava auri sisawa fa auri bahani hazo gamuda tenga sasimane sato andre samali faniaga taromali lowalangi andre draaga fehedema mamoroi bazile fabaya hadia ia moroi balowalangi fona lowalangi bah kekeriso simane darumali lowalangi. Ya, berikan tepuk tangan untuk peserta nomor undi 10. Selanjutnya Bapak Ibu, peserta nomor undi 12. Berikan tepuk tangan untuk peserta nomor undi 12. Dan bersiap-siap nomor undi 14. Data Pondondongo Daromali Lowalangi Nihala Moroi Bazura Gorindo Faza 2
Korindo 2, pasal 2 ayat di felen 2, irugi zi felen itu. Bameno urugi deroa, babangumbaha turia somusodede ande kekeriso. Bameno te buka kegu baba duha ba kezoaya. Bale sa ahono baka badedegu. Nele usenda dito ande tali fusegu. Bau angonasi ira bau sawa Makedonia. Bau ande sawagele kelowalangi. Samee mena ya agang sila mamale-male ba kekeriso. Sama oroma ege kuwa ba aboto badede ia ande kema fefu gofu heza. Fa'amo huwa kekeriso sanda aga ke lovalangi bani orifi ande ba bazite tibo ande. Bani tibo ande bahwa soroi baba auri sisawa fa amate. Bani orifi ande bahwa soroi baba auri sisawa fa auri bahani hazo gamudae. Tenga sa simane sato ande samali faniaga tarumali lowalangi ande ndaaga fehedema bamoroi bazile fa baya hadia ia moroi balowalangi fena lowalangi ba kekeriso simane daromali lowalangi. Ya, berikan tepuk tangan untuk peserta nomor undi 12. Luar biasa. Selanjutnya peserta nomor undi 14. Disilakan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk nomor undi 14. Bersiap-siap nomor undi 15. Data putundongo darong malilo walani Mihana moroi pasura 2 Korindo pasal 2 ayati pada 2 irugi zi fererito imani taro malilo walani. Bameno urugi deroa babangubaka turia somusududu ando kekeriso. Bameno te boka hebu baba duha bah kesu ayam. Bale sa abuno bah tudu. Mele usenda itu ada tali segi. Bau angonasi ira bau sawa Makedonia. Bau anda sawa keluaran sami imuna ya aga. Sila malu-malu bah kekeriso. Sama orang ege buah abutu badegu ia anda kema tefu gofu heza. Paamua kekeriso sanda aga keluarani. Banyak orifi anda babazi ketibo anda. Banyak tibo anda bahwa soroi bawa au sisawa pa amate. Babani orifi anda bahwa soroi bahwa auri sisawa pa auri bahani hasuk gamuda tinga sa simane satu ande samali paniaga tarong malilo walangi ande raaga fehedem bamoroi bazile pa bayang hadia ia moroi ba rowalangi fena rowalangi ba kekeriso teke da tarong malilo walangi. Ya, berikan tepuk tangan untuk nomor undi 14. Luar biasa. Selanjutnya peserta nomor undi 15. Disilakan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, inilah nomor undi 15. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah dan bersiap-siap nomor undi 16. Data Pendondongo Darumali Lokalangi Pihala Moribazura 2 Korindo pasal 2 Ngabua Sipe 2 Irugi Sipelewito.
Bamino rugi deroa, babangu baka turia semuso dede anda ke keriso. Bamino teboka kegung bawandu ke baka zoaya. Balesa abono baka dedegu, melu sanda dito anda tali pusegu. Bau anguna sihira bau sawa Makedonia. Bau anda sawagala kelowalangi. Kami emenaya aga. Selama malam-malam baka keriso. Sama uruma hua ba aboto badada ia anda kema. Fefu gofu heza. Paamo hua ke keriso sana aga. Kelowalangi. Bani orifi anda. Baba tibo anda. Bani tibo anda. Bahwa soroi baba auri siawa fa amate. Baba di orifi anda. Bahwa soroi baba auri sisawa fa auri. Bahaniha zogama dae. Tenga sasimana satu anda. Samalia paniaga tarumali lowalangi anda daga. Pehedema bamoroi bazilofabaya hadiah ia. Moroi ba lowalangi pena lowalangi Keristo Yesus. Di mana darumali lowalangi. Ya, berikan tepuk tangan untuk peserta nomor undi 15. Luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, bersiap-siap nomor undi 16. Dipersilakan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, inilah dia nomor undi 16. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bersiap-siap nomor undi 18. Data baso koda da Romalilo Walani, Tihalang Muribazura, 2 Korinto pasal 2, ngawasi pelindua, irugi pelindua. Bamino urugi dewa, babangu baka turia semuso dode ande ke Keriso. Mementibo kakegu, bawanduhu baka zoaya. Balu saahunu baka dedegu, milik usundra dito ande talifusegu. Bau ang nasi ira, bau sawa Makedonia. Bau anda sawa bila kesolowalani, same emuna yang aga, sila mamal-malu, baka Keriso, sama ngoma hua wabu tobadede ia anda kema fefu gofu heza. Faamu hua ke Keriso, sandar aga kelowalani, bani urifi anda, baba tibo anda. Bani tibo anda, bahwa sobe baba awi sisawa faamate. Baba nurefi andre bahwa sobe baba auri kisawa fa auri bahanihan so gamu anda tenga sasimane satu andre samalio faniaga tamalio walangi andre deraga fehedema bamuhoi bazil fabaya hadiah ia mohoi balawalangi fena walangi bah Keriso. Iya, berikan tepuk tangan untuk peserta nomor undi 16. Luar biasa. Peserta selanjutnya yaitu nomor undi 18. Berikan tepuk tangan, inilah dia nomor undi 18. Dan bersiap-siap nomor undi 19. Data pendudungu Darmalilo Balangi, Tihalang Muribazura, 2 Korinto pasal 2, ngawua si pelindua, irugi si peliritu. Bameno urugi deroa, babangumbaka turia semuso dede anda ke Keriso. Bameno teboka kegu, bawanduhe baka zoaya, bala sa ahono baka dedegu, melau sonda dito anda tali busegu. Bawangunasi ira, bausawa Makedonia. Bawa anda sawagala kelwalangi, same emena ya aga, silama mamalmala, baku Keriso, sama orma aga hua wa aboto badada ya anda kema fefu gofu deza. Pamuhua ke Keriso, sanda aga kelwalangi, bani orifi anda
babazite tibo ande. Bani tibo ande bahwa suroi baba auri sisawa famate babani urifi ande bahwa suroi baba auri sisawa auri bahanihas zogamo da tenga sasimane satu ande samalilo paniaga tarumalilo walangi ande da aga Fehedema bamoroi bazilu fabaya hadia ia moroi fena lo walangi bako keriso simana darumali lo walangi. Ya, berikan tepuk tangan untuk peserta nomor undi 18. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, peserta nomor undi 19 dipersilakan, dan ini adalah peserta terakhir. Sekali lagi kita sambut dengan meriah. Inilah dia peserta nomor undi 19. Disilakan. Tandira Papa sama Jonathan. Data fonodongo heda darumali lo balangi tihale moroi bazura 2 Korindo faza 2 ngawua sifelen 2 irugi sifele bitu babino urugi derua baba mubaka turia somuso dada anda kekeriso bamino te boka kegum babanduha bakazo ayah bala usa ahono baka dedegu mele usanda dito anda tali fusegu ba uangunai si ira ba usawa Makedonia ba uanda sahagala kelualangi sampai imuna ya aga sila mamala-mala baka keriso sama urma ege huwa ba aboto badede ia anda kema fefu gufu hiza faamu huwa kekeriso sanda aga kewalangi bani orifi anda baba zinte tibo anda bani tibo anda bahwa soroi bama auri sisawa faamate babani orifi anda bahwa soroi bama auri sisawa fa auri bahani hazo gamu dae tenga sasimane satu anda samalio paniaga tarumalio walangi anda da aga fehedema bamoroi bazilo fabaya hadia ia moroi balu walangi funa lo walangi bakhe keriso simana tarumali lo walangi. Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk peserta nomor undi 19. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan dan Dewan Juri yang terhormat, demikianlah penampilan para peserta lomba baca indah Alkitab pada hari ini. Semoga apa yang ditampilkan